Hadin baka Portugal kala limno kamat ka Spain haka raw 16 haka neka World Cup arajar pohonriu. Pech hadu kadno keren dusmon Zlatan Ibrahimovic urang ilekay pemensua ka Sweden ya Ronaldo. Bat haswa bangen sepech ya kejingkeren jeng Zlatan Ibrahimovic ya Ronaldo. Pechwa hang de kendiet ya kejingkeren jeng Messi ya Ronaldo. Lau Messi ubenne uyaro ya Ronaldo. Messi bunsin hapakuren Jepang Ronaldo laong baga competition bat Ronaldo barabor kapenlong yangi bengenang improve pandang penbah ya karukom meleka jongi man la usnam bat kane kade kamtam hakapor bau Messi udang lekai ka klub Barcelona bat Ronaldo udang lekai haka klub Real Madrid. Henry kane ka jingkren jung Messi kam dei satia menta Henry kade ka jing penbau paban ya kun persya ya Ronaldo kamu denkam ban penkrep haswa ya lade namar Ronaldo deu tau rang lekai pasata Henry ke jingkren bakla jong Ronaldo ke batang kendiet kepala penlong ya Zlatan ban yo dau ban kentak napang mentah hadin baka Portugal kala limno hakmat ka Spain hakan nekarau 16 World Cup arajar pohonriu. Namar Ronaldo laong ba das ngau kenkor than ya ka World Cup ka badai ka tournament ka batang kumbah New Senmi Madan. Bar kane ka jingkren jong Ronaldo kadai hadin ka World Cup arajar arpoar baka Argentina kala job World Cup kad baka Portugal pat kala remno tang ka quarter final. Haba menta ka Portugal kala limno tang ha ka raw 16 Zlatan Ibrahimovic ulaong kumne. Ngas ngau kendit haba Ronaldo laong banglawan paibiang siya ka World Cup ay amba. Henry menta he is back to airport. Kata kamut walalik paibiang si airport siya katling sun banlik paying no. Bat Zlatan laong ru pabalikin ba Ronaldo uyam barem ka Portugal hakane ka World Cup kabadai tang ka tournament kabah New Senmi Madan. Namar ka jingkren kabana du mensua jong Ronaldo hadu menta dang bat nutsa Zlatan dang wadau ban yo keren biang ya Ronaldo. Ha ka jingi kun persya ka Portugal ke Uzbekistan Ronaldo laong ay ambak kata kamut bal wan pai biang kum kerkom melekai ka mensua ba Ronaldo la yo ban tap kol ru hadu arkol persya ya ke Uzbekistan. Dei hangne ba Ronaldo laong ay ambak. Kumta ha kane ka game persya ka Spain go back to airport da kabar kiben penkut artat Zlatan. Nang tau Zlatan laong ru badai na kerkomil ka jong Ronaldo kabala penlong ka Portugal panlik paying no kloy na kane ka World Cup. Nang tau Zlatan laong ru kumne nga keno 6% ya Roberto Martinez ubade coach jong ka Portugal na mar nglaong nadu mensua. Balada ka Portugal kakwa ban job World Cup kadai ban pensyong ben ya Ronaldo. Haka jaka jong Ronaldo Roberto la kentaj penban ya Gonzalo Ramos. Bat ka ai ka ba Roberto la yo menta. Ka game ka badon Ronaldo kadai ka ba suyat kai Hamadan ya sngubhai la de klem dadon ka jing pin mentoi watang kendiru ya giparlok player. Bat ka wairu ka ba Ronaldo don jingadai jingmut bat giparlok players ke Portugal. Haka ba su up tap tang hapo penalty area. Pamano berpasat bol yau. Kumta limda ka Portugal kan drop no ya Ronaldo kan kalong ka squad kebat trotam. Limda Roberto unpa syongben ya Ronaldo kan ni ka tim kan hapanik paying no kloy na ka World Cup. Kumta kan ni ka jingken tha jung Zlatan ya Roberto Martinez kadai na marba Roberto Martinez la ailat aimon banil kai pura ya Ronaldo. Nang tau Zlatan laong baka ne kam dei ka jingkut jong Ronaldo ka football Henry ka dei ka jingkut no jong ki fans ya ka ei ka ba ki ap kmi linti ka jingdon jong Ronaldo ka squad ka Portugal ka ai jingkermen ya ka Portugal ya ki fans paro ki ba ich ki ba Cristiano ka Portugal Pause menta kelakut penban da kumne kumta bunba ki jingkeren jong Zlatan ka bang ngimla ban penkalah kasilut namar ka jerong pelak Henry ke ai ke jing penpau jong Ronaldo kadai baka jingyo ke ba krautam jong Ronaldo nakam ta ka Portugal kadai ka Euro arajar katnriu
Klaim da ben bat klaim da yaro Ndrei Ronaldo de way orang lekai football bakan saitam hak history jengka football. Hak baka pateng bansawan kan sakkan mau junom yau bat kan perto junom kan satimot yagi kamba ki bawla le nagam ta ka Portugal. Bat la da jaba Ronaldo un sapoi seka thong ka sia jarkol kalong ka ba ya uno orang lekai football hak history ban poi seka thong ka sia jarkol kumbalale da Ronaldo. Wat lagi ba ben kibun Ndrei ki bayaro lelei kambun arsya laisya. Kumta kum urang lekai football ba kraw bat paunam. Kajing keno ka letang sa marway Ndrei balaypat kam lay ki waypat ki player jeng ke Portugal. Kumta kublesbun Ronaldo ngin se kendu haki waypat ki jin lekai na benta ka klub kublesbun.